Qani. Buradan sarı jurga o'stirib. Maşallah. Assalomu alaykum. Qanday, ishlar yaxshimi? Sizmi? Siz bilan tinchmi aka? Yaxshi ekan. Bismillah. Sыңарбы? Ya buradan el xizmatında kesdi. Allah razı olsun de. Bayramlı ya bugünkü ulu cuma günleri menen ha. Den soğukta bolun aka, kem bolbaң ha. İşiniz iyilik. İşte alıyorsunuz. Ya Allah razı olsun. Qaralım aktif otat. İşte kılıp otat. Adamға бұл ырашылық айтылбаған, бұл Аллаға да ырашылық айтылбайды дейді. Не дейбіз? Işіңерге игілік, кем болбағыл. İşte alırız. Ya Allah razı olsun. Az aylık menen işte otasыңар ya бұл. Даже айлық ал дексіңер ha, birinci ay bekar işledіңер бе? Açtı. Ya patriotlarды шығарып берің aka. Сізді көріп başka adamlar ойланыш керек, ойғаныш керек. Рахмат алайын. Біреуінің эшигин алдын кылбаса да әркім өзінің алдын таза кылып кармап турса, Кудай кылып биздин айыл эң өнүккөн айыл болот, ha? Таза айыл болот.